Ini lagi nggak, Dedek? Pakai sendal. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Genit dong. Jadi guys, ini buah mangga. Kita review dulu nih guys. Jadi yang bikin meletusnya itu ini dong, kan jangan genit. Nggak boleh genit sini. Ini lagi nggak, Dedek? Pakai sendalnya dulu dong. Nah, mama nggak Nih. suka kalau kamu. Eh, Jangan digituin, ntar kena baju.